ngizwisise ngathi mangabe ngithi ngiyanqaba hayi wakhomba ukuthi nayi izinto azenza kimi zenza imizwa yami iphakame hayi nami ngagcina sengivuma ke ayisayenza lento le hayi futhi nje bengafani nalokho bekwenziwa baba izingane zami nayo besenza okungaphezulu ngakho bese nami ngilokhu ngimlandla sengize ngiyela ngisho ukuyela mengabe baba izingane zami engafuni into ayenza kimi ngenza ngizizwe ngenye indlela ma ubaba wengane zami mhlawumbe uke wamthola enamanye amantombazane thola nawe ngake ngamthola phambilini kodwa ngadlulisa nami ke ngase kwasekuqhamuka into kanje yenziwa ubhuti wakhe ayi nami ngase ngithi nami uthi kube khona nami la engithola khona uyabo nje lo bhuti wakhe ubengenza ngenye indlela nezitayela nje bezenza kumina ayi bengenza ngithole ngihappy ngalendlela ngithi uyazi ukuthi sineminyaka emibili mina nawe sithandana yebo sinengane futhi eyodwa yebo ngiyakwazi lokho ubhuti wakho khona into ebeyenza kumina bengingayitshethi nawe futhi ngiyazi ukuthi awuyitshethe ngakwenza kimi lokho nawe futhi ngiyazi ukuthi awuyitshethi nami lokho bengingakwenza kodwa nami ngesimo besenzeka kuze wagcina sekwenzakalile ufowethu ubhuti wakho siyawubelala nami wonke lo nyaka lo elala lawe belakazi ekwazi kodwa ngibingelele